kumkai mangyu san masungga reformation ga atuza catholic mai huga su jamai was yuga perform was yuga patle sika ani baptist mai di perform khale thanai baptist mai go pra ka thubo distinction tamsen go malum malam chania dan khaine rai buga biblical authority baptist mai go malum khati then come faith and practice I see bible new final authority khati pane buga autonomy of the local church baptist go phumling hina hasi wakat ko samai na go tipri go authority hanga bamake Yesus Krista go authority hanga runi wakat ko organization association wakat ko leader hanga wakat ko pope ko cardinal ko bishop ko authority hanga wa ko reverend ko authority hanga hai phumling hina si baptist ko phumling hina si self governing independent ni sumboga priesthood of all believer kamalumai hinang si baptist ko denomination ga tingwang tu atau leng tingwang tumpau leng tingwang huga kemawa khengra leng pop darkar hai cardinal darkar hai bishop darkar hai priest darkar hai reverend darkar hai pastor darkar hai kamalumai hinang hasi tingwang tu direct access direct tingwang tumpau lu ne khenglu ne pamatai huga ordinance ni bame catholic kura chani tudi baptist kura ordinance ni bame khatkana baptism ni gana lord supper aluniu dui kam phumbo baptism ai si symbolic ke Yesu Krista sai khai mi bo khati ran phumbo khati ring sulan me bo tu aludi tu symbolize tu ja aludi tu dui ga tu ja tu dui kam phumbo ai si aludi tu command sa su ja as an obedience aludi habo baptism ai si taki boy khati lord supper hai lord supper ai si as a remembrance panu aliuleng sing sai ga sai khai me bo ai si aludi maning tauza tu pangam kam aliu kam lamai leng kam khai kini bo ai si aludi maning tauza atuza khati pogo kaman sa su ja hai lord supper ai si taki boy khati pamangyu boga individual soul liberty baptist go denomination ga hai si priest pope cardinal bishop reverend wa authority hai haka individual soul liberty mai khang khani atuja si melungga bamne melungga patne timata tu ogu huna go khenang tu spiritual freedom khati tingwang la kamji bo ai si mani phu rena phu lurabo go khenang freedom ai si bamne surup poga safe and baptized church membership aliugu membership hai si aliugu hai si denomination ketang bone infant baptism tu dui se ni na tu di atuja ni na tu di baptism kam bo tu dui atuja tu dui hangam phamaza sprinkle tu bo ketang bo denomination ketang bo ne aliugu practice ba me tu di aliugu hai sira jamai hangka kichin tu mai ni disu si solo khati non mai isi solo tu ja sing siat lu ja baptism lu boga sikasite baptist ku membership phangra bo hai si kanam boga pachni boga office ne ba me there is two office pastor and deacon pastor nam hai sira tingwang lat hai si khati khaira khati tingwang na mai hai tu si phumling mai hai tu si zu khaira khati deacon mai hai si phumling ku profile ku tam bo church ku ngam ketam bo hai si pliuza liudi tu ja liu ko responsibility ja luza tat kyu jang khalu ra hai si de baptist ku pra ku thibo malum pra ku thibo statement si